Hamren arong sopi hiti kimialong lang kete open ajok towar kachehlat kisungna. Nijang Karbenglong Hamren arong sopi hiti kimi towar krong pri kachetok adung Presbyterian Mission School adung het NN Construction pen dolong ki kim bomahut malom sa phan kedam ke bang phan pura towar selam ponno. Kaselam pon kasai oya jok home pipe akibila pen kahenotang na penan partai isivet kibi pen ajok kulat la pen hemanta inglum pon laplo. La pen lang kethe towar ketong dak pen ajok raratum hiti kolat an kedam kibang ja phante dung ka siksak dokoklo lason si school a hem kate bok het ajok school kacheka ka hutsita me langjang pe hoi pe khaya tumta me dolo pusi adung arai kedo atum nang pachini dun halapu hem anta langkang lum et pen ajok hem a hem pipen nang pachini dun atengke sok sang anta na hok ponlo la pen kedo ke thaga dimanta avedat loputa ning duk pen nang pachini dun la pen kulata hormu sitame penang an kana hok dolo puta kulata hem pipen nang pachini dun tu Labang sa dalong udan pena keprap kapetang daprang jia phanta raratum Karbenglong Autonomous Council la penar pukedo abang phwa tuma phan kachuning ri padupon Stamila tovar nang kiteng kring ajok pen ini tum kami sik serson hidolo him sita me nang lum lablo lada kalwar sivet thonchok mat angke langbang nang lum lablo him sita me non ini tum kami do thai avi pin lo hormu sita me kanang ko ason du pilo sok sang sita me lang nang lum pilablo Ginon kido jia di manta video lo nili tungke nasi school sita me la dagdo la penili tunta me hiki to la kedam sta me katora do ko si nang silam pida prangi han si chuni wilo non pini pina bang na patang pija jia phang nili tunta me ar ni bang si kedam ke bang la si kiti kiding tum han sta me chuni wilo la tobar nang patang pidun da prangi han si ini kaya aning kan bangke nili tum takai pada daksi duverlo tami aning kan bangke lah an heneng lumut bangke abe kiningan chole Tangtel company tum ta bang los tami la tum ta chedam tujulo thangta bitikang so dap yang ta kacing kidun dia port ave engke dake pul ta isivet ke thon ni pulo pul isivet la pen apul ta la puak plak engke la dak pini pini ciok upo ni deh tiar nigang tan nilisi lah haya bun he sanbom li kilo lah usumar man toy po mani han toy po genon pini bang itu bit pen lo tu dap ten antar ko an ni lang ke tepu ke teklong lo he la pu munit chalar lo stame kata bang den lo nang lum sai lo minang an dukan hormu ta lokson lo ka lokson son dupikan lo sinon pini tinap ang bong la so tuwar na patang pidya jia phang lu beli tu mangka kachuning ri Tangtel laso towar rong koan ara sa cholat la rong theo la puanta ala emisi sar tumsta me la pusia tuwar lo la pen chairman tumsta me la pusia tuwar lo kala dak dolong long lang the dut la kang lum ko thak chairman to wang asa som do ma emisi han bang ke phone call lo ja tuma tame phone bang le det lo emisi han call lo swiss off emisi chairman han si call lo la bang onon company tum han nang toy po pulo engke lom so penapi ni li bang chairman han kollo ampar onang toy po pulo amad lom so penabang ke bang belo to la bang pulo tang tela so adulong engko tong bang po masi la po amithang sine pali nang ko si bang company tum kaning se ko si nang ke than he aman engke api bang ni li ai ka seta me ba dua jisi bisin ta me wan ra nang ko sera ra ko si li bang ko putulo ni li tum ta tengjor pen ta menang an tukon lok pun ta tukun pikan lo minang anara tum cepat tukun lo la ban ni ka prek prek ni ke thom jong se lang tum logai pulote la ka sak thang na wi la pen school te bok hadak budam mote min da min go ta si local ni si ban si kaning je dam balang tum pressure picha ta somte la anto la pen sarkar ban ni pudam de lang tum claim lo de ka prek me pudam ta ni pudam tha ya te dolong tia lo ta mi ka se man ni men tang me ta si non bang ke de se me tang ni men public tum thlap tawar bang ke kedam tang son humpai besini logai bang le hini ke thom logai thula ajam bat ke chuchera celeng ni puni pansi la chol ni li tuni ri dai me ka pre kalam ke ni budam de lo astowar cholat lapu rong ando rong ke lapu ke budam te emisi hem dam tawar do ta hopu ka do cita jak budam ni school te bok he to ka pre hela di tawar do he
Kita dah main road ulam ni lipu dah bangke. Tante pini so arwe jang hot school sumar koson mesi ke parun lo. Ke parun mana apa mo sumar lo mo sumar ko bojar patar do. Mana ke kap muntah hai mana pu kap po mana jang puluk pola dot ho. So bahani ke kap mata amat dak bang mana tik thang polok pola dot ho. Athe langka jura tan umur tiar dia macam so bedo pojo. Asal si bang tik thang. Ade la so atowar ke klaim company dong wang lo malat. Tonor di long pen. Company tu bang kita di CB pu bang lang so pocot buka bang. Nono sona atowar tiar milo ke bang. Company dah ke dotang. Ante hamre ni chigi ke ai phal dak hamre ni chedung mai dak lo. Kupu kan se towar la ko. Atowar ke hopu ben usta hilocha laga sarkar towar mate mina min road tanang bong. Aku dah kata tan milia badu ta chini lo ka. La so ko thak so dak pen kopi puji la. Nili ki purai ma thangla no lo. Non la so dim bang ke men ka bonai do long ma tang ko dei po. Hompai ma ka dam tang son sida logai nen lo. Ke tom ti da logai nang pa jam pa the so somte. Thang atrak dei ma ko nili man ku da. Lum ko dulu kenal itu ma thlong sa lo da. Athe dak lom no party office to hopu ko na hembang lum bom ka. Nang limian ke? Nili men na tron sang ho para sna tron. Nijang Karbenglam Hamren Pen Raikom Tiso Report Northeast Karbilai